Hello muntina namite hojo si limna kahin nei kinon chule tuni khol hamun isim som lagup sangni le som ni langa dien jong thu so chum ho phun do na anei kitaw hiti Manipura BJP MLA ho Parliament monsoon session ki pen mangaya popular government simdinga ahut the thu wangwin Center in Manipula President Rules su sau bedding togun anei ahidan janni chun Hindustan Times a thulut kizi khatchun assassin hi Hindustan Times in asu do dungzuin ahung lungding July ni sim som ni lakhara ki panding Parliament monsoon session ting le Central Government in Parliament a bill gi thapu do ding angai tu yatin hi chi hol a chun Manipula President Rules su sau ben ding bill jong azawi atina hi Manipula President Rusu sau beneding bill zong ki zaw sa tha good hin avet sa chu Central Government in Manipula chil hajing lai President Rule la do ding lungel anei nai pu ve ti hi Manipula President Rule hi achi sa February nisim som la thuma ki pana chu pana hitai Indian Constitution dungzuya President Rule akipun do a hi le lagup zo se le Parliament a phatsa na omji ngai hin Manipula tu pe na President Rule deadline hi August nisim som la thum le ke chai ding hi Manipula President Rule su sau be na ding bill bana Central Government in appropriation bill relating to demand for grant Manipur for sangni le somni le ngale somni le gubjong Parliament a apolu ding hi Government in income tax bill sangni le somni le ngajong polu ding angai tuin Select Committee hon monsoon session a hi report jong ahin submit diu gen cha rahi Hichi bill hi February nisim som la tumachun Lok Sabha ani ki pulu rahin hichi jawa chu Select Committee hon vetchil na anei diwa refer anaki bolahi Government in bill apolu ding ki seilis hola chun bill on charges in civil nuclear liability regime amin chung khapun tentatively sa jaw hi jong le Government in session umpha le ahin polu thei tho kitwang ahi akiti Government in polu ding bill tentatively la chun the Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill sangni le somni lenga the Janwis was Amendment of Provision Bill sangni le somni lenga The Indian Institute of Management Amendment Bill sangni le somni lenga the Taxation Laws Amendment Bill sangni le somni lenga the Mines and Mineral Development Regulation Amendment Bill sangni le somni lenga the National Sports Government Bill sangni le somni lenga le The National Anti-Doping Amendment Bill sangni le somni lenga jong tu chung Parliament session a hi basketball dia gincha rahi Parliament monsoon session hi August nisim somni le khat chan chil hading hi Galki Patila Kuna Cookie Student Organization General Headquarter in Churchanpur District ka SSC Exam Center nungkoi ki dinga abui pichu tu hin ahung lol hingin hitol hona simlai hon mungam lata ta gazut ngai luwa in muna exam api theiding wa hetai heading khachu galmasanga chu Churchanpur District ka hi SSC Exam Center anumahin hizong le sangni le somne thum kuma Manipula tulgal ahung pin dozia kumni lang anahi theitalowa hi Hito kilhona sangni le somne thum kum ki cheilang kun langa ki pachun KSU General Headquarter Education Department in SSC Center anung umkin na din hu chengin analai piuwin SSC Head Officer lekha anapijing na banova SSC Chairman jong KSU Delhi and NCR 10 aga ki mu pijiwin hi KSU in Pannasata anala anachu agasu in Janichun Government of India Ministry of Personnel Public Grievances and Pension Staff Selection Commission Northeast Region in Churachandpur Deputy Commissioner hinga Churachandpur District ka SSC exam thei ki tading ahi dan ahin head senahi SCC NER Regional Director in Churachandpur DC ahin head sana chun India Sungpumpia Computer Based Examination Selection Post Examination First Somlini Conduct Abolding ahin Hichi Exam Center hola chun Churachandpur jong khat ahi tin ahin head senahi Exam hi Educative Care of Technology Private Limited ten conduct aboldi wahi Churachandpur District adinga Exam Center hi Churachandpur Government College IT Center hidinga hin Exam Center a security personnel kining thing koiding in Bhakti Prasad Sonover Regional Director in Churachandpur DC head san abolin hi KSU Gen Headquarter in Churachandpur Kyu Hilovin Kangpokpi District ajong SSC Exam Center theina dia athei pijing layo ahi akiti Churachandpur Assembly Constituency MLA LM Khote Kamsunga
Vaipe Baptist Church Association in Chenading in Anasa Saron Hills Muna IDP Peb Achang Lut Pantau in a he Saron Hill Akichun Lut IDP Hadin Tusu Mihokoma Asaina Chun Relief Kema Sangin Saron Hills Kota Anup Zodan Asazin Amahon Buleme Adedeo Akihon Teitawin Relief Kema Sungova Anabol Tailo Nitin Keman Zadan Chom Zong Kota Ahin Kamang Teitawi Atinahi District Family Welfare Officer Dr. Kholi Sania Monica in Tusu Mihokoma Asaina Chun Mobile Medical Team in Medical Langa Appointment Health Checkup Mental Health Counseling Ho IDP ho adinga akigungi atin IDP ho ngai chat atam wangin resource ho meeting jong asezinahi Tuibong Relief Camp in Charge Dr. Kasayin Asaina Chun ne lacha chu aning lingnan hinla chile wale na ding lolai ho cho na ding appointment ding sumalha samji dan thu ho asezinahi he thei khat chu Manipur Sarkar in tukum December sunga Relief Camp jo se khading in ki gun na anejin Hichima sanga chu relief kema IDP ho ain che uwa July la ke pinungle pantadi wa hitin Manipur Chief Secretary PK Singh in nipa masanga chun anapong do in hi Chief Secretary pan asaina chun IDP ho ain che uwa kinungle ding to gun chu July October le December la le ki gung ding hi ati hinla mi sangi le sang somvel ade amore kangpo pi le chura chan pula kipat mail hikal jam ho wang ainuwa kinungle ki theilu ding a hi zeuvin December chena akinungle theilu lai ho chu government in atha asa prefabricated house sang khara umdingo ahiati in sang sagile janga lang galja ki susi in sung hodinga sarkarin dangka 1.3 lakhs le 1.73 lakhs ki thupi na api dinga hitin Chief Secretary PK Singh sun anaphongdo in ain ki suselo ahiwanga ain dal hodinga jong ain ho sim phathei na dinga suma ki thupi na jong ki pidinga hitin anasizina hi Milong ho pule pa chen nagam sung ho illegal immigrant ho a chen jing na layo lunglei lu vat sa nain ahung lung ding July nisim som lagi jan ke ma ke pat phai cham to kinaya milong ho chen nagam sung ho phat tibum lowa lampi ke kha ding chule general strike jong ding a hi tin Foothill Naga Coordinating Committee FNCC in jani chun anaphung do win a hi Foothill Naga Coordination Committee in jani chun thu su anabolovin alunglei lo naw thu chum atalang win a hi Amhona seina wachun milong ho khuchum ki jot matnalam pi ho kuki hon German road a hilole Tiger road asa ovi atiwin hichita bong min chu milong ho khangthua jong ki za khalo chule koiman jong anase khalo hin milong ho gam sunga lampi a kisim thu min khat ki pi chu mi su lung han na ding ngai to ki bol hi tin ase zuin hi Milong ho pule pa gam sunga kuki ho ahung cheng lu jingovin hiji chun ama ho chan hin milong ho gam sung ahung su boi thei dinga ki gel he tai tin FNCC in asizina hi milong ho gam sunga SO kemum ho aga na thei pena su ke dingin asayovin SO kem zia milong mi pi ho alungling lau jingove atiwin hi July nisim som legi le phati bum lwa lampi ki kha ding le general strike dinga akigo nawa milong mi pin jong akithu pi divin FNCC nge na jong anabolo vin hi Jani khojun phai chamsung munchum chum district nga akon Manipur Police Central Armed Police Force le Assam Rifle Hockey thu khoma joint operation anabol nawa meter som ge legu me chang zaku le som se girali grenade ko magazine som ni lekha le wireless sensor ko to anama do thaw na hi thu so na seina chun chu operation chu thu go amodung zuyawa infaris infawis thobal kakching le Bishnupur district sung munchum chuma Phatecha akisial namuna kun kimando ngan hidanin akisain hechimala nahi kamsunga chamna umsa na ding to ko na hidan jong thu su chun asai nahi madau mancha ho cho hi le AK series rifle nga incest rifle thum SLR som lagu 303 rifle nga pistol som lagu carbine ni rifle ni SBPL som lagu anti riot gun ni DBPL khat bore action gun nga le 2-inch mortar kharahi hitol hon chun methal sang za chum zakule somse gile le magazine le handset ho anaman do win hi police o seida na chun chu operation chu Manipur sunga dandi lo ta ki choi methal ho chomso ke na dinga ki bol hin operation abana jong chi jomjing dinga hi ati win hi tukum February nisim som ni le segia chun methal le mancha dang zathum na saki anaki modoin
Hichia chun arambai tingol hon anagu do meithel zanile somli le gup jong anapangi tin thu su chun asei na hi hichi zo zun nisim somle lia chun meithel zathum le somni le git le meichang sang somle zagup jong anaki mudo ahetan chubana July nisim lia meithel zanile thum jong anaki mudo akira hi tin thu su chun asei zine hi Achi sani khwa songpi gamsung mulhoi khomuna security force on VV homa dingtia anakal so naw to kimara numeite pan la dan ithang at pi om leona hi hito kilhona chu ji thil so to kimara thu su hat kimun aseina chun security force ho hin gu thimcha operation neya gamat do ding ti lungtum an heida na hin hijong le numei ho pil na zalin thugu chu chom ka lovin ana thang manin chule numei ho anaki su khom lampi pot na ding mun pi chu na satan an lam tinun hiji chun sepi ho chu ana pot theida povin da gup lang pi anaki din te zo jingka lam ni den khatvel maddi agut pa al ha do le soldo diwa hi dan het sa hiu tol hanin mi koima man talovin anale soldo tawin hi tin thu su ki mu chun asei na hi tu chunga ipan la bongwa namsung le gamle go vengbina pongjing vivi ho chunga mala na to kiseya pan ila jing diwin ikitimun hang santen pan la jing uti ti chu avela ikitip na no mu chu a hi tu ni khwa dinga thu su la khom chum ko ki time sa kun phon do na in nei thiu hi chan chu hitan ti